Riri ndereti ya kugarura mawatho ma macani irathie na mbere. Mamwe ma mawatho maya ari gutigirira murimi ni amukira bonathi ya gikiro gitari gia kuminyiririka. Arimi ni moritio kunyita watho uyu mbaru ni amu nio meguteithika makiria. Na hii ndio itainua mkulima kwa sababu mambo mengi yameangaliwa katika hiyo team bill na hata katika ET regulations. Kwa hivyo naomba wakulima wote, naomba wanasiasa wote waunge mkono haya maoni kwa sababu mkulima mdogo kulingana na vile sheria ilikuwa hapo mbele inaonekana amefinyiriwa sana. Ateti makiurio kwaga kwingirania na uteti wa kuburana na mawatho maya na ona matamagereire niguo kuona uria murimi wa icigo iria marugamagirira eguteithika moritio kumanyita mbaru amu to warimi Masai aiki meguteithika nyamu ni nginya aria marimaga indo ingi ta kabua, bamba, waru na iria. Naomba wanasiasa wote waache siasa kwa majani chai, waungane na CS Munya. Hii reforms imeletwa T reforms 2029 ipite, iende mbunge ipite ili mkulima mdogo asaidike. Ona gukiri uguo gicunji kia arimi ni gikoretwo gigiikia mateta gikiuga gitire kiratauko ni mamwe ma mawatho maya kuria atongoria aria marumbuanagia na maundu ma urimi manjite kuthiururuka na matura makithomithagia muingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.